Dumbooro tima abo berekri thaisimiya Dumbooro timani kwthang laibamo tabubo tongkho. Dumbooro berejangai thaisimiya omo kaisa belaino kwthar thaibo hinjago. Tabukbo kwbangma kothoma hwijak tongkho. O Dumbooro no kwbangma borokni ajimungni lama tabukbo kwrwngjakho langma mwthangnani bagwi. O kogrokno wasukhui no TTADC hapang kaisi yapri rikha. TTADC hapangni bwhaktwi rung khungnuira eba 200 rung yafarka abaniya khlainai eba aronai abono karibo rung Bataimung bo Khwlaijakha kokti sal 9 December salmaribo paithak sal songajaka Bataimungni aro manjakika TTADC hapangni samung charifang adong okra Purnochandra Jomatia manjaka samung charifang adong Rajesh Tripura manjaka MLA Nondita Debor Mariang manjaka MLA Sojoy Manik Tripura Akosong asalo jerok Bataimungo keplaingka first second third dongno 1,70,000 50,000 khlai first second third shokatbo yafarjakha পূজনীয় নৃত্য আমাদের আরো উপস্থিত আছেন আমাদের এই তারপরে জোরে জোরে হাততালি Music start. Ini Dumbooro Khwlaijakha boat race competition. Kedua rongoi omong competition tolai tongmani. By 47 team or jagao participant khaika tini ke crossing dia tini final round final on 9 team tongo or 9 team ni bisingo first second third borno chung prize ronai tite edition ungoi 1,70,000 50,000 prize borno rojanai tini o program chung phai Khwlaijakha tini honorable EM Rajesh Tripura te bichini MLA khorok nei tongo Sojoy Manik Tripura te Nonditari ang Depolma tini o Pandawa te butongo oroni Banasrani SDM tongo te bichini SF tongo nini fisheries ni kwbangma official staff rok butongo omo tini bubagrani wansongmung je o am sayo je arongoi chai tonai rono boat drawoi oroni livelihood development khainani te tourism no oro promote khainani bagoi chung omahai boat race competition khaijakha jara tini fisherman tonai rok boroni nukhungo arongoi oroni anorongoi phalengke boroni nukhungo cholewani onek problem wahai nukhungo tongo hani bagoi chung TTADC ni ngoi borono 200 boat chung borono provide khaika o 200 chung rong bagmani bisingo chung tabau borono competition khaika borono encourage khainani bagoi je oro jagao arongoi phaloi teibo tourist oro attract thung naihoi boroni livelihood development thung bono naihoi ne chung TTADC te Maharashtra ni guidance by tini fishery ni EM ni saktharmung bai omo tini kaisa naithothok tei kaham program tini sanajakha chung saimano Dumbooro omo hai jaga kaisa pavitra holy place honjago holy water honjago जों महाकुम्भआव थांनानै सिनाय हिसाबाव जोंनि अरनि रायमा सायमानि जे दै बाय आगे निचिनि अक्रा साक्रा रंगे जतनो बिलिभ खायो अरनि दम्बोनि दै बाय जदि बनि नावगो कथार खायनायनि बागै बा कुनु रोगि सुगि रं खांके बरक हामै थाङो होननै बरक बिलिभ खायो अथच जों अमनो काहाम के बिसिङो आसु बुसियै नायजाया जोंनि Dumbooro अमा हाय कायसा जागा होली प्लेस अर जागाव जों दैबो प्रमोट खायनायनि नांगो जोंनि लोकरनो जों दैबो तबवै अमनि ताम होसनाय हिस्ट्री न जों सिलायनो नांगो अमनो सिरनानि बागैनो जोंनि महाराजा अनेक जातियाव गइनो दिनै हाय दिनो जों अमा हाय कायसा नायथथक दै काहाम प्रोग्राम खायनाखा बसकांगो जों दैबो अर जागा टूरिज्म अट्रैक्ट खायबानि बागै दै लोकरनि फिशारिज नि ऊपर डिपेंड खायनाय र ओ आमसायनि बरनो जों दैबो सपोर्ट खायनायनि बागै जोंनि जातियाव मुं तंनाय